Wahai Tuhan, dengan berkata siasa tolong bantu Nabi Jibril Nabi Masduq khairil wara Rabba bisiddiq kunyan Jibril Rasul kemana Salbe insan kelenya wakadma Thumma bi maula Mustafa Salmani Baqasilin wa Ja'farin al-Fani Lamberkan Salman Farisi Nabi Kema Qasim Kema Ja'far Ali Rabbi Fani Abi Adina Nuri Babi Abil Hasani dan Masyhuri berkat Nabi Yazid Kutum dalam nangro nama Taifur Abu Hasan di Masyhur Babi Abi alaihi min Qarmani Ba Yusuf al-Hamdani Qatil Madadi berkat Nabi Ali di Qarmani Kema Yusuf Hamdani Bangka tinggi Babi alim Khalikal Fajr Wadil Akbar Fa'ari beliau kiri bihistahar Lenyan Kema'udul Malik Bangsa Arif Ansari Yau kiri ni masyuri Tumma bi Mahmudin wa ba'dahu Ali Bari Muhammad Isa Masihil Wali Lemberkat Syekh Mahmud dan Mursyid Ali Berkat Muhammad bangsa Sarmas lagi wali Babi kulalin babaha ini Imamidin tariqi bil yaqini Berkat kulang membaudin gerasi nama Imariqa dengan yakin syekhuna Babi ala indini zawjin bintihi Thumma bi'ahu berjamili samtihi Ala udin romerin dari syekhuna Kema berkarya ku jamil dan maulana Babi Ubaidillahi nil asrari Juratuhu bi urbihim yarari Ubaidillah ulama rahasia Lam tariqan arari gerasi nama Wa ba'dahu Muhammadun zahidu fi dunia wa ukhra Babi dari silmubi Syekh Muhammad yang tak zahillah agama Dunia akhirat madarwis gerasi nama Qawajaki ba'dahu Muhammadun Ba'amalu qayyumuna mujadidul ulama Qawajaki dan Muhammad Ketua Raya Mujadid Mursyid Ahmad Thumma bi ma'sumin fasaybi dini Nuru Muhammad yali hadaini Jumama sunnah ulama Nasyaibuddin Bandu Adon Muhammad dan Mursalin Thumma bi jari jalani syamsil mudhari Falqadbi abadillahi ala al-mabakari Mata'u lahir dobanani Kama kutub yang megah Abdullahi Thumma bi maulana imanil kharidi Thumma khalifatillahu imajidi Mulana khalidi mumtanyo yang tak begah Lengan kema ulama raya khalifah As-Sayyid Al-Sharif Abdillahi Wadabil wujudi nadiril asbani Sayyid Abdullah Mursyid kamu pangkat tinggi Qurtuh wujud hana banding dalam negeri Al-Mursyidil Kabir fi ummil qura Irsyadahu fi hasil al-wasara Mursyid kamil pimpinan Mekah Awal irsyad musuh akhir Mekah Al-Mutawabah jalisan muraqibah Mutabiran birrabi mawahibah Dalam gedung muraqabah di umur Kepewa ini ba Allah
suho yumahan minaro Ayato ibadonya yang padanya Fi baiti ala bin ubasi Akramahul maula ma'al taqdisi Asyikuna yang di Jabal Habib Bukit Kamuliyani ba'allah serta taqdis Faya ilahi qadisanna ruhahu Wa nawiranna bil'ula rihahu Wahai Tuhan bersuci roh maulana La berbagai kursiquna Roma بإسماعيل شيخنا الذي أرشدنا إلى شريف المقاصد إنما كوني كمولود yang petunjuk dan tariqah wariqahum wa fi akhil fadilil alimi Abi Sulaiman al-Bahya al-Quraimi di syekhuna saudara yang lebih Sulaiman Quraimi kasih nama yang alim terpabi khalifataihi mamani kama Koma Abu Bakrin wa ba'dahu Umar dua khalifah yang mulia diangkat Pun Abu Bakar dua Umar lima sahabat Koma Umar wa ba'dahu Ali wa kullu madunillahu farujali Uthman Ali Gonya dua Bandung Mursi yang naidin megah Summa bismil kamil habibin Ali Sulaiman al-Halim az-Zuri Gure kamil terpuji alim ulama Halim Zai Sulaiman gerasi nama Summa bi'awi maulana al-ma'rufi Ilahi utama bi'abi kubaisi Berkau gure kamu yang keturi Ibu tahu tingkai di kubaisi Bani ila ma'rifatih muridahu Alamininan rafana sanadahu Nabutunya wahai Allah murikomnya Yang beramal yang bersambung sanadumnya Bisa bizahidin najibin Mursyiduna Muhammad yatim murabi Berkat Korea zahid lagi mulia Mursyid kamu Muhammad yatim gerasi nama Thumma bisyafin zahidin najibi Mursyiduna Muhammad yatim murabi Berkat Korea zahid lagi mulia Mursyid kamu Muhammad yatim gerasi nama Thumma bisyafin zahidin najibi Mursyiduna Muhammad yatim murabi Berkat Korea zahid lagi mulia Mursyid kamu Muhammad yatim gerasi nama Wasyaqarau maulana alimi Fil jannati darajatul ma'ali Belakang kubur gure kamu alim ulama Bermacam derajat banyak mansyiru Kawaran biar subhatahu min mursyidin Syekhan tariqah abidan fahimi Dari bangkar yang tinggi dalam mursyid Gure cerdi lagi abid paham sadiq wa atihin sawama bil jadili Fil akhirat darajatul ma'ali Demi pahala gure kamu surga tinggi Di akhirat derajat banyak saja Nabi Fadil Khalifah Imam Anitama Ismail muda Roda Ismail abad Dua Khalifah yang gagah sudah terangkat Ismail muda Ismail abad yang sabar Terkazalika Jodoh salam walibi Alamu min mursyidina bilari Lenyat termasuk salam walibi Yang alim tanpa siapa dalam negeri Wahakata sederahi wilayah Jamaah dan kathir atas kubiyah Ustaz Ibrahim negara khalifah Yang waktu jamaah rame sufiyah Muhammad Qasim khalifah Sufiyah
himmatil aliyah Muhammad Qasim Aceh Timur Khalifah Baria dan lagi jujur tinggi Muhammad Rata Jodoh Kata Syarqiyah Ar-Rasyid Syuja'ul Istiqamah Muhammad Rata Tenggara Khalifah yang cerdik dalam berani istiqamah Serta Allahul Maghfur lanjut Ismuhul Maghfur di serantana Khalifah lanjut nama tetap menang kesebutan li ulama Haji Yasin Khalifatul Alimu Al-Kamilul Hamidul Mazudul dengan berkah Haji Yasin yang terpujuk lagi alim lagi kamil dalam nangro Hasan muda Rabi'at Khalifah Ar-Rasyidul Alamul Ilmi Ma'rifah Hasan muda Cibaran Khalifah yang cerita lagi alim Ma'rifah dia pemuda daya gagatan pada kalon tempat zikir paling hebat saya dari sisi nabil binai Allah muda jatuh min banati saya terpuji dalam membina Allah muda meninteri maulana babihi matu birabi syamali insyaallah wasi'u bil akhiri bantuannya pimpinan Aceh Utara insyaallah rezeki muda yang bermasa Abdullah Khalifah syamali Allah'i li kulli amril muta'i Allah mahmud tersebut Aceh Utara yang tak sungguh lagi patuh ke Syekhuna Abdullah Darul Alam Waliyah Al-Qahirul Aliyatul Himmatus Abdullah Darul Alam Perintah berma'awai hingga akhir tinggi Abdul Manan alamu min alakin Al-Harisul kullu ilmin kununin Abdul Manan Khalifah alim ilmi ala yang pengawal Darul Alam jujur tempat Muhammad Laklajun Bata Syatiyah Al-Ghaniyu Suburu bil haqiqat Muhammad Laklajun Tenggara Khalifah Orang kaya lagi sabar Bakti Syahabuddin Junubatan Khalifah Al-Arabi wa Umruhu Isrina Syahabuddin Khalifah Alim Arab umur Gurnya tua Berusaha Mukhtaruddin Khalifatul Arabiyah Al-Ariful Aqliyatul Dhurifah Mukhtaruddin Aceh Barat Khalifah Lagi alim bijaksana mempenegak Wasiatan ajra alaihi mabada Iza wabasyahu basaru mursyida Barbu masari Abu Yana Gewasi Abu Yawa Bunyan Bandung Jilkut Mursyid Wa ba'dahu Jalaluddin Khalifah Matu maru Laisa lahu mukhalafah Lenyan Kema Jalaluddin Khalifah Berperintah Iba Gure Harga Banta Abdullah ya Khalifatul Qurrawiyah Al-Amilu bil wal'ail al-marbatillah Abdullah ya Khalifah Nagar Raya Yang beramal dengan waran untuk reza Punya sarung janubi warbi Khalifah Allamahul adaba abjad tarifah Punya sarung harga ya Khalifah Berdoa dapat jamaah Sufiyah Muhammad Yunus Khalifatul Bilali Ismail Asad Sojatuhu bin Binti Dengku Yunus Khalifah khusus Barat Daya Ismail Asad Merinteri Abuya Aminuddin Khalifatul Baitil Fala Yu'allimu Tauhida lil Jamaah Aminuddin Khalifah Daya Baitil Fala Yang berono ilmi Tauhid Jamaah Fal Mursalin Aliyatul Himmatus Al-Mu'azzibul Mutawajjihul Jamaah Dengan Mursalin Khalifah yakin tinggi himmah Lagi sungguh bertawajjuh menjamaah Fabil Khalifah Tahimah Qurrawiyah
Ibrahim kau Muhammad Yusuf Dua kali panagan raya kagelankan Ibrahim kau Muhammad Yusuf Ajasnawi beriyatil khalifah Al-Arif al-Khaliyatu Dhurifah Ajasnawi al-Jasmani di Maulana Khalifah Arif lagi carong bijaksana Warbi zubir wabnahu ma'asan muda Warbi mazubir bil waswaya Warbi zubir anil jasan hasan muda Bim jama'a ba'amana ya Dababil khalifatayhi madarul hikmah Fayusuful hasbullahi fista'ada Dua khalifah darul hikmah kageangkat Imam Yusuf man hasbullah bagiyatan Maulana bismahu wal khalifah Walahuma bimakana sawiya Maulana mansafu wal khalifah Banduannya digomnya tiga daya Al-Qumanu bidil kebli khalifah Allahumma jama'atan kasira Dan kuluman mundur kibli khalifah Masing-masing banduannya jama'ah Bahas bahwa syarifudin khalifah Ayasluka lahumma bil wasiyah Allah lanjut syarifudin khalifah Buka sulu mentawaju wasir ayah Umar Abdul Khalifatul Wardiyah Istiqamah bi talibil jama'ah Tunggu umatnya Khalifah Asyibara Gawanya tetaku jamaah Tariqan al-Jailani bil mawardi Khalifah Mutawajihu jama'atul istiqamah Jailani kal mawardi Khalifah Yang kasungguh minta wajah istiqamah Babil Khalifah Taimah bisyamali Asrarullah wa ba'dahu bisukadi Dua Khalifah Judara kageangkat Asrarullah masukadi yang sabar Muhammad Isa ar-Rashidul Muhammad Mujahidul Mutawajihul Kahiyah Muhammad Isa al-Fajaram Pegahabah Pengaruh Mutawajuh Dua muda Rasidani Abdillah ya Khalifah Batu mirabihi Magunin Maria Teguh Rasidin dan Abdullah Khalifah Banduannya pimpinan Bunda Maria Al-Jawari Bijanabil Wabiyah Al-Jahidul Mutawajihul Ghairil Mallah Al-Jawari Khalifah Negeri Aisalatan Yang tak sungguh minta wajuhan tombosan Wa kulluhum khulafa'u manitama Yuwakilu nasidahum bima amar Khalifah yang tersebut keangkat Serhulafa wakil mursyid yang kepangkal Wasiatan Wajiduna Salam Wasabu ya bantu hajantung hati Yang ke mursyid Abdul Salam wali Biwasiatan ajra zawjatu bintihi Mursyiduna Ismail Asyad Ma'rufihi Wasabu ya bang tidak sendiri Yang ke mursyid Ismail Asyad yang keduri Tawil ayata maulana al-alimi Biirsyadil ummati bil awalimi Banyak umur mereka mu'alim ulama Bakusunya maluma dalam dunia Kama nukana lidin tariqat Antusilana lidurul haqiqat Hidayatan muhtariqat ini Betul ihadil haqiqat yang tinggi Wa aslina azwa syarabal hubi Likai tunilana kamal qawbi Dan jeninu makasih lagi bersih Dan bertamang sempurna kasih yang aneh Wa rafina budlan ilal yasani Waqtim lana ya Rabbi bil imani Negeri kamu berbeda martabat yasan Negeri kamu lal iman wa iya Tuhan Qala ilal yasani Wa khusana bil qawdi bil jinani Martabat yasan yang lebih kamu nebui Lanjiru bahagia ketika Summa salatu wassalamu abada Ala nabi al-hashimi al-ahmada Masalam ada nabi sama masa Nama aman kuri
Rashid yang ke wal ali wal ashabi wal asbawi madama yadullah kullu da'i atas sahabat wa'idah berikut selama menjengkok melaki Tuhan Mahmud Nawri Muhammad Ismail Khalidi tarikh mudi muayyad qaduri yang bernazam Jasidi Ismail Khalid tarikh mudi muayyad kira bujilfan Nabi Muhammad terjumati Mursyiduna Muhammadiyatil Khalidi yang bernazam terjemah munajat ini Berikan Muhammadiyatil Khalidi Darul alam nazilu hada syekhuna wa umruhu sanadan al-amin Darul alam tempat tinggal di syekhuna umur bergelur murabi ayat syekhuna Tawfiya masjiduna yawma sabti muraqiban musyahidan li rabbihi Wasabtuha bi umur awiyakamu Lamrakabar syahadan tuasiru yawmul muwafiqu salasa Al-Akbar sab'a samanina sana Usasu yang berkebatan tentang kaini Kulasitu 87 firmatun Tebil ashiri sabai sanatil hijriyah Lil asaril khamisil asyara sana Berge'urabul sabatul hijriyah Tuasiri bebetulapan kali mengkadarul alam Qadru hadari maulana wa umruhu dan samanina darul kursi di maulana ulapan global nantang global tinggal dunia baya ilahi nabiran nabihahu wasidan namuda'afan tawabahu baik Tuhan lebih berkampurang ya Nara'ulana ma'asyafina biljannati Bibarkatin nabiyil hashimiyyi Yatakamu berkat nabi yang mulia Bersakat kamu lamsyirukan rabu ya Fazadaha turjumati Mursyiduna Abdul Salam Walibi Agutama terjemah munajat ini Yatulikamu Abdul Salam Walibi Darul alam nadilu ala syekhuna Wa amru arba'atan sitina Tempat tinggal gure kamu darul ulum Umur gonya 60 betul kuda malum Amin dana wa tawallana Bi muhammadin wa udillana Ya Rabbi bilimani Allah amin dana wa tawallana Bi muhammadin wa udillana Ya Rabbi bilimani Allah amin dana wa tawallana Bi muhammadin wa udillana Ya Rabbi bilimani Allah kamu tolong kamu dalam muhibbah mati kamu dalam iman wahia Allah berdekat kamu tolong kamu dalam muhibbah mati kamu dalam iman wahia Allah berdekat kamu tolong kamu dalam muhibbah mati kamu dalam iman wahia